Kanza ukuthi ngiyanibingelela kuseyimini umfana wamashiya le Mashiya Online TV. Cela ukuthi uchofe subscribe mawuthi aqala ungena kulo mbukiso wethu. Kanza kwethu kunenkulumo kakhuzana enhle kakhulu ayenze ngamagedangoma akhe asebenza nawo ukukhomba ukuthi yena uphile iqiniso nabantu asebenza nabo akabaxhaphazi futhi akadli ngabo, but ngaphandle kokuthi ngimoshe isikhathi na ividiyo yalandela. Danko. Eminyakeni ezayo ngifuna ukuba umculi wokuqala la khona engizogcina ngithi mangiyosebenza ngitshela insizwa nazo ukuthi hayi le mali engisebenzayo bafowethu yini yonke mina sengifuna nivuse imizi yakini, sengifuna niganwe, sengifuna nenze izinto engizifunayo. Ngiyafisa ake ngithi ngiyafisa ukuthi ngibe umculi wokuqala owenza lokho, ukuthi ngithi hayi mase yo performa bafowethu thibela bese account befaka imali sihambe siyo perform, mina ngingabe ingxenye ngoba ngizobe ngifisa ukubona ukuthi umuntu oseduze kwami ngimbone yilento nami uNkulunkulu angenze ngayona, ngoba angeke kwangijabulisa ukubona impilo yami ishintsha kodwa umfowethu engisebenza nawe oseduze kwami impilo yakhe ingashintshi. So ngifisa ukuthi ngiyenze ngokukhona semandleni, lokho kuzokwenza ukuthi abantu beqhubeke bengisupporta njengoba bengisupporta, ukuze ngigcine ngibe sesigabeni sokuthi ngisize ingane zabantu elokhu zayibamba kimina, sisahambela imicimbi sathuka thina kuthiwa siyavolontiya, sathuka kwathiwa sidlalela ama-5,000 kodwa zaqhubeka ingane zabantu zala namhlanje zingezokuqala emculweni kamaskandi la khona eyithola ama-payslip, ziney'monto ezinye ziyakwazi ukuyothatha iy'monto ziyakhwalifaya ngenxa yokuthi ngathi mina ngifisa niyibone nesemsebenzini, noma kuthiwa sokufika isikhathi sokuthi uyayeka ukusebenza la uhambe uyoclaim imali yakho o-Provident Fund o-UIF njengabo bonke abasebenzi, ngoba uma ngunikeza imali ngesandla, uma ungayeka namhlanje ukusebenza la angeke utholelwe, ayikho into ozoyithola. Ngifuna noma sengiqeda 20 years 30 years uma eseqedile ukusebenza ahambe aye into ongayazi-ke kuyabhonaswa la ekhaya, kuyabhonaswa la ekhaya. Umuntu nje ngenyanga azalwa ngayo ngosuku ngenyanga umuntu azalwa mayizalwa ngoSeptember uyazi ukuthi umholo wakhe uzophinda phindeka kabili.